Zonet Zing Daifim clear to Zonet sung kwate state day chibai kan bo ka cheu mal som twangi kania voin hi February ni som ni sang ni som ni paruk zir top ni nia voin hi union territory atanga state puitlinga Mizoram hlan kai ani champha voi som thum pakwana ania kumsang kha zakwa somriat pasari voinanga khan khati laya prime minister Rajiv Gandhi chuan aizola localin AR lamwala state minon hon sakani kumsang kha zakwa somriat pasari voin anga khan Arunachal Pradesh po state puitlinga hlan kai ania prime minister Rajiv Gandhi khan aizola Mizoram state a honzo in Arunachala athok chovin state a hongvele ani State Day of Prayer voitum na chu voin idin tharle ang u Nehemia bung ni chang som pasari ti thupuya mangin aizol le Mizoram khopuye sanga Mizoram tana tongtrai hona huna man ani le dona manna puiber aizola chuan lamwala chundar som panhile achanve atangin program trananianga chomadar somle achanve atangin zai ho tran ani ang aizol tlak lam atanga kalturte vaivakona in nga khom turania chomadar somle achanve a lieutenant colonel Rebek lalro nuni kai shwain hun ser mananianga upalal shat puya chongthu in thutcha toy soin lamwal pan ho turani aizol chimlam matanga kalturte sikul pui kona in nga khom turania chomadar somle achanve a reverend dr ke thanjawa kai shwain hun ser mananianga captain lalrin moya te an thutcha toy soin lamwal pan ho turani aizor marlam atanga kalturten bethel lungphun chaltlanga changin kongzo chan turania in nga khomna mun chan mari kona chomadar somle achanve a reverend lalrin moya kai shwain hun ser mananianga upala nunpuya sha selin thucha toy soin lamwal pan ho turani two-wheeler rally nei ani don boka phunchong atangin vai vakon sai khamakon atangin sikul puikon zema bo ka tangin chan maria te chomadar somle achanve a thlen man turani heng in nga khomna mun sang atang hian chundar som panhile achanve a lamwal thleng man turin nena kongzo nei tur ani chundar som panhile achanve atanga lamwala state day of prayer man na chu SDPC chairman Reverend Lalram Liana Patsuawin akai shwayanga CCM chairman Reverend Dr. Arlel Biak Lianan hunser amangang zai polten romin re sakang che ti la an remanga upale shat puya chongthu kai shwaya tongtrai ho na le lasak ho na nei anu nei ani nuwa chief minister upalal du aman thu soyanga tongtrai ho na akai shwai bokang tongtrai ho na kai shwai tu tur dangte upalal nun puya sha sel puke sap danga home minister upa professor malsom liana central YMA general secretary nulatil machuani mi faith ministry te ni in la an thanghal zel bokanga MHEP president pilal liani po in hlan huna mangang tlangwal James Colney in nena apuang dona SDPC working chairman puef roding liana minister of state in lom thu soihun mangin MKHC secretary reverend lom thangan hlathan le tongtrai top na hun na siamang lamwal program hi tlai darli nu dewa zo mantura beise ani voina lir thakenga lamwala kaltur te tan parking ruwa man na siamania VIP officials te chuan Assam Rifles MI gate atanga lutin cinema hall lui kotle abul naivela pak turania zai polten Assam Rifles gate puya lutin dinglama kwal chawin quarter guard lui komchak zola pak turani mipuinol puitan Assam Rifles quarter guard nuai parking collector puthoma contract ina huamchin le SBI main branch kot parking collector pisai contract ina huamchina te pak turani voina program kan shat the dangte lawngai thaila Mizo culture organization MCO chuan voin chomadar somle achanve hian culture center kam auditorium vaivakona general assembly voi som parukna nein kumsang ni somni paruk somni pariat chunga shwai tu turte anin thanghal dona hun khatna inkhom chu MCO vice president pujon Saikhu man kai shwain Major Arlel Ding heta CEO vaivakon CEO bialin hun ser amangang MCO general secretary
pulal biak luan in mel shatir na le report hun mangin MCO president Purabat Romoi Roite MLA in thua soyenga member thi te sun na hunan mangbokang hun hi na president kai shwain rowan relanga hun thumna MJA kai shwain MCO shwai tu thar than na hunan mangang zai thiam sang sang tenan oireng don bokani Mizoram Chess Association chuan voin hian ramhlun indoor stadium 23rd Northeastern States Chess Championship 2025 alo mandong tu an member te lompui na hunan mangdona voktalin royan che nga lang Mizoram Tug of War Association chuan voin chonudar khat hian aizo press club general body meeting kam election an neidona first session chu vice president pusi lalma chuanan kai shwain president pulalrin moe sai lavin thua soyanga headquarters le district sang report an ngai tha ang second session president kai shwain general body meeting an neyanga third session MJA kai shwain MTWA shwai tu thar anin thlangdon ani tuna chuan Mizoram State Day sangni somni paruk puala Governor General Vijay Kumar Singh thucha chu asoidan ngai in lo ngai thla ila chibai lom le chuan ti tak chungin Mizoram le ramchung mi pui zong te in zawain state puitlinga Mizoram hlan kai ani ni hundum taka hian chibai thami ka buk veka cheu February ni somni sangkha zakwa somriat pasari khan Mizoram chu Indiaram state somni pathumna hani tura puana niya hemi hnu hian Mizoram chuan muanna masonna le lotlinna kongsang sangin azo chawani he ni chinchia tlak tak hi Mizo mi puite chelna in pum khatna le swang to na ataka nimhe na chiang tak ani do kan kila in biak na mi pui than ro rel na le in rem na ataka ti hlotlin na lanti rani a hei hi chiang takin jun ni somthum sangkhat zakwa somriat paruka sarkar lai pui le Mizo National Front te in kara in rem na thuthlung zia khana entira he in rem na hi India ram chanchina in rem na thuthlung zia to a hlotling le tlober zingami ani state ni nu in Mizoram chuan kongtin rengin mason na mel thar chin chha tlak tak tak a muwa rampum huwa pa shiat a hlo em na namzia rang ho satak nun phung nget tak le khotlang in lung rwal na lo chuang lovin zirna hrisel na mason na ru rel din le ngel nget siam konga po na satakin ma ason ani tun naya mason da langsar zwal zinga chuan September ni som pathum sang ni som ni panga a Prime Minister in aron hontak kilometer somnga pakhat point pathum pariata thui bairabi sairang rel kong honkha ni in hei hian avoi khat nan aizol chu India ram khopui dangtenen rel mangin athun zomani he mason na hian zin vei wakte remchan na siam sakin mantlom zo ka zin bungra phur le khwal hip thlengin na satakin danglam na asiama khwal zinpo kumkal ta khan za somthum pakwa point panga lain apun pha ani hemi bel cha tur hian tun hnai lok February ni kwa sang ni somni paruk khan silchar sairang in kar atlan rel po honni in hei hian rel manga in kalpo na ati changtlun pha ani me ni somni panga khan Mizoram chu ulas malak na hnuaya za somkwa pariat point pani bia lai mu in India rama ziak le chiar thiam vekna state masaberata na puana nia hei hi zirna huap zole thuam chak konga lotlingna melung poimo takkani India Skills Northeast Regional Competition 2025-26 nei zo ta ka Mizoram chu pakhat na ni in hei hian thiam thil le theina Mizoram in anei tam zia le hai chwa ma bak po ala omnual ti atar lang ani so thieng quality tha leichi manglo deuh vek thar chwa tamawang le chin war deuh ani awang te in nikum December thla khan ni ti ayok chuan Mizoram chu so thieng khopui ginger capital of India atana puanga Mizoram hian leichi tello bu le thlai ba ka ramhul dam doi thlai rim tui mau oil palm rubber le in nga na tlak dangte tamzok thar thei turin theina na satak anei ani Kumin National Voters Day January ni somni panga aloma khan Mami District chuan in kai shwaina Model Code of Conduct aken ko that awang le dan bo chiat na lian tham athlen lo awangin India rama in thlan na kalpui thaber lo man best election
District Award chu India President kut atangin adong ani kha hei hian mi pui thlan ro rel na tundin konga poimo tak in thlan na zalen felfai dikle langtlang siam konga Mizoram chu nget takin ading tlatti atar lang chiang hle ome infiam na kaltlanga khwal hip nan Aizol International Half Marathon tumhni na chu February ni som pali sang ni somni paruk khan hlotling taka huai hot ni in ram chung le pon atang te in he marathon hian chim tu thanem tak anei ani state ralmuang tak moi le namzia rang hausa khotlang in lungrual sikle sa nuam fai le boruak thiang hlim thlenga nei ani na hi Mizoram than moi na le mi te ngai hlut na ania traffic nun dan moi tak le horn pek lo na ani te hi India rampum ang po a mi te ngai san le soi zui na sat ani heng kan ming that na le van nei big na te hi chom nung turin thei top chwa zelang ukhai Mizoram hi India ram mun poimo taka omania chaklama Myanmar le thanglama Bangladesh ramten an kar che tlatawangin khovel din hun in her danglam zel le India ram Act East policy kalpui meka Mizoram hian din hun poimo tak alo ani ek Bharat Shresha Bharat thiltum sharang chungin mitin te ma ni namni phung lo chuang lovin in pum khatna le in lai chin na thazo ko om theinan ram chunga cheng nam dangte nun phung ti dan le namzia rangte za saka ngai venturin ka som veka cheu he ni danglam bi ka hian Mizoram le India ram chak le muingil din turin in hlan thar le thewang u ho u tanral na le in rem na nen kan thil ro chun kan ram le nam vong him zel chungin mason na kong zoila kum sang ni somli pasaria India ram in todel le mani kutke a ding thei vikshit Bharat siam turin mani phak to ka thai i tho thewang ukhai state puitlinga Mizoram hlankai ni pual hian chibai kabuk non le vek a cheu jai hin kalome ti in Governor General VK Singh chuan state day thucha asoyani Nibin Khan AI mga online zirna app chu advisor to CM Health and Agri Dr. Lorraine Lalpek lian chinza chuan office chamber atlangzar he app tlangzar hi fiara info tech siam ni in zirlai tele nazonglai te tana mantura duanani Dr. Lorraine chuan mitin huap zo zirna app chu zirna kailon lungphum poimo tak nitura abei sei thu soya zirlai mun sang omten in khairwal taka thiam na le finna an hai chwa theina tura online platform tha le changtlung mizo thalai ten an duang chuak chu ro puiti thu soin abikin sum le pai har satna awanga tuition kal ve theilo tele khopuilama coaching class pan ve theilo te tan mal som na thlen tu ani ngei abei sei thu asoi bokani he zirna app ta hian syllabus mil veka material siam ni in mizo tong le tong dang manga AI tutor mock test quiz manga in elna battle mode tele adang dangte a omba ka student plant le examination aspirant plant man plom tak mitin ban phak tura chop chho ani dona chumi ma chuan a hun ruat bik chunga tan www.zirna.io atangin athona lo man lok thei ani Mizoram State Day Pualin Government Scholarship College chuan Nibin Khan Safe Tui Chwaen project natlang an neya bolhlo single use plastic ba ka bolhlo chi sang diaper sarang polythene ponchia sathaip bong vun ui le nom nok chi sang te char khomin dumping ground lama an pai vekani Government Scholarship College principal Pulal Chan Puya reng si chuan Scholarship College 10 Scholarship mi puite Scholarship mi puite tuitlan tui chwa en alo thiang limzel theina tura ma an lak na chu thlop turin mi puya soma tui chwa en fin tu lui kora bolhlo pai to lo tur le lui kor nai lama cheng te po bolhlo pai na mun na chawa paya ek in thli te po lui kora ti chuak to lo turin angen bok GKC Safe Tui Chwa en project hi June ninga sang ni somni panga khan khati lai scholarship DC pujon LT sanga hawa bulchan ni in natlang tum som zet nei to nia nei zel turam malak zel ani nimina natlang a hian scholarship college zirlai le professor mi zali chuang zetan natlang ani nimin chnu khan MZP pisa MZP students 8 fund chungcha ngai to tu
SAF MC chu avai khatna ta nan thukhoma meeting hi SAF MC chairperson le MZP president ni bok Dr. Sila Remruata na kai shwai meeting a hian students 8 fun December ni som sang ni som ni panga a chief minister pulal du omana tlang zar chu adil na lutte clear how in fundraising nei dan turte an ngai to ho boka meeting chol di la lutte pui dan tur le sumpek za tur arwa man ngal bokani students 8 fund hizir lai har sa chom dol ngai amamo apiang ta na dil theini in a thon topa pek chwa grant le apung om lawa puk interest free loan turin ra manania dil na hi MZP pisapui treasury square office hun chungin thelu thei ani Voina District Headquarters asang sanga khochin tur weather.com in tarlan danin aizola lumlai berin Celsius degree somni pasari ni nga avo lai berin Celsius degree som pakhataniang lunglei somni pasari le som panhi sia somni pasari som panhi longtlai somni pakwa som pathum champhai somni pali pakwa serchip somni pasari som pakhat kolosip somthum som pali mamit somni pakwa som pathum saitwa somni pasari som pakhat na thial somthum som pali khozo somni parukle som te ani rilote ilo chol lakang u Famika soft and comfort Patsy ilaw na siya advertisement. Patsy may tiyatin tlatin harsad na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni. Famika Patsy anemin man anwame mema ahi pulcha in lig asyam velaw may baka taglebol asyam velawani. Tin hadam takapmanani theinan say siyang duangin nitin nildura asyam chwa ani. Famika Patsy law mang vela itil tin apya nga hadam na le injin tok na apenge yangse. Distributor in Mizoram, TS Enterprise. Angel baby diaper and fatita na do kasam. Daifim Angel baby diaper hi breathable ani baka cotton feel name chata kaniwa. Americana biscuits, absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan law ko mudon senya. Service station ang klungtak Punsong Airport rota oma. Tata genuine spare parts kan kol ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. No te alo piana changa kumni atlin thlengin chachale nute tui kan pek dana zir hian a shisel na te natna ado thei na tele athluak chak na thlengin anghong theya tharuk nuwa chuan nu nute tui chavin amamo zongjong a phusuk zo to lo awangin chacha complimentary foods chu nute tui ne pek tel to tur ani heng chacha a hian theilam te sale belam thaile bulam te pek tel tur ani chacha chu no te tharuk alo tlina changa pek chin tur ani a shisel taka alo chanzel theinan hetiang hian chacha le nute tui chu pek chin tur ani Tu kay nagbo binatero man kami ya. Ni babe kar masakan man dito kalom higher deep freezer akan da charinga. Eh. Mani kani ni live kat karan khat hisiat at hello mi. Higher at chuan darkar somli pariat chung deep freezer bika hianin chelovin chomya bang charing thailom. Ani chumole. Aban cha mem tro ente kan sum ko le phak tok lek.
higher company nan siam ni alo bom tro Higher deep freezer hian kiltin atangin vot apechwaka. Dio fresh manawangin chopme rim chia ve ngai lo. Higher deep freezer hi in lo mang ve cheu donya. Police report ngai thlaila tukina Aizol ka puichunga police station tele Aizol Ponlam district headquarters tina police station tekan bekim theya nimin tukang che in tang som panga omin meichia pakhata telle boka tang tele manani chante ru ka inhoya man pariat family case tantir pali zuru ya khola ya boina siam wanga man panhi le narcotics case man pakhaten nia tang zinga ru ka inhoya man hi za asomnga pathum man ni kan biak thin police station som pali le outpost pakhat zinga tang omlo na police station som pakwa oma bongkon police station a tang pasari an kola ruk wanga man pakhat le ruk ruarin hlel man paruk ten ni a longtai police station a zuruya in chunga buaina siam wanga an chung tena an man tir family case pathum le zuruya kholai buaina siam wanga man panin kola Aizo police station a tang mi pa panhi le meichia pakhat kolin mi pa te hi ruk wanga man le family case tan tir te an ni meichia omson hi narcotics PS case ani thung traffic report ni som pariat thani sang ni som ni paruka aizola traffic rules bo chairman za two wheeler somthum pakhat le LMV somthum pakwate aniya poisa choi tir za cheng singli sang kwa zani ani voin hi aizola mi malle sarkar lir thei vai tlan thei ni aniya LMV le two wheeler taxi C te tlan lo ni ani damdoin report ni min tlaidar thuma tanga tukindar sari thlengin Civil Hospital Aizol casualty emergency case somsari an neya mithi panhin neya emergency case tamber pumna thoha ko thalo le lua kani emergency case zinga hian admit zat pasarin neya hospital danga tanga refer pariat omin admit ngai si khum omlo wanga hospital danga thon panhin oma road traffic accident wanga hliam nei pathum omin x-ray call achia ta wangin ru tliak anom le omlo afin fia theilawa uise pakhata omani emergency and labor room ani min Zing dar sari atanga tukin dar sari in kar chungin naw piang som pakhatan oma meichia pariat le mi pa pathum ni in nei tur ve mek pariat anom bok Sinot hospital dur tlang casualty ani min tlai atanga tukin dar sari thlengin emergency case somthum palian neya som parukan admita mithin nei lawani emergency case tamber pumna le khosikania general wata khuman full vekani new cabin le pipui ina te cabin full in kumparuk omna ICU full boka lobna warta naw piang som panhin oma meichia pasari le mi pa pangan nia vo in lama piang tura be sei pakhatan nei bok ZMC Hospital Falcona ni min tlaidar thuma tanga tukindar sari in kar chungin emergency case somlian neya mithi pakhatan neya naw piang palien nei boka emergency case tamber thohale khosikania Aizol khopui chunga private hospital kan biak thin te zinga Greenwood Hospital a mithi pakhatan neya cabin ICU le HDU full in general a khumrua kan neya Ebenezer Medical Center a khuman fulla Ben Hospital a khuman fulla Trinity Hospital ICCU kumruak pakhat nei na dangan fulla Alpha Hospital mithi pakhatan nei wartina kumruak kan neya LRM Hospital NICU le naw nei na kumruak nein ward dangan fulla Aizol Hospital cabin le ICU full in ward danga kumruak kan neya Adventist Hospital cabin full in ward danga kumruak kan neya Agape Multi Specialty Hospital ICU full in ward danga khumruak kan neya Nazareth Hospital Ramhlun North Care Hospital le Alpha Hospital te ward tina khumruak kan neya City Hospital kan bethei lawani heti hian ni minatanga tugindar sari thlenga Aizol khopui chung damdo in sang le ZMC Hospital Falcona mithi kan sha theizat pali nia naw piang kan sha theizat somni pasari ani hospital lian deudewa emergency case tamber pumna khosikle thoha ko thalaute ani Power report State Law Dispatch Center atanga thukan dondanin nimin lamakol phetha kan man tam liber nimin tlaida ruka kan man zan megawatt za somli pathum point pasari kan man tlem liber nimin Zing dar ni kan man zan megawatt somnga pakhat point pathi pariat te ania kan man tam liber megawatt za somli pathum point pasari a hian central sector tuirial hydel project atanga mu megawatt somni pathi point bial pakhat te private sector Vankal Solar Park atanga mu megawatt rukte state sector Thenzo solar plant siam chwa megawatt li point pali pasari te tela heng power siam chwa te hian siam chwa tam liber le siam chwa tlem liber cheu cho rwalania power supply kan mu tha load shedding siam ani lo LPG report ni som pakwa thani sang ni somni paruk Zing dar kwale ni somni thani sang ni somni paruk Zing dar in kar chunga bor khola
asam atanga LPG lo lut supply check get vai reng te in report te mizofet aizo cylinder zaruk somsari pali mizofet kolasip cylinder zathum somruk LTM indan tuipang cylinder zathum somli pani Blue Mountain indan sangau cylinder zathum somni pali POL report ni som pakwa thani sang ni somni paruk chunga vai reng te oil depot atanga lot pek tele direct ka go hatia atanga lot la ni som pakwa thani sang ni somni paruk chunga vai reng te supply check get in report te high speed diesel kolni ser chip trip khat vansons tenzol trip khat johana pa na thial trip khat ma vula longtlai trip khat motor spirit petrol kolni ser chip trip khat vansons tenzol trip khat ma vula longtlai trip khat te ani February ni som pariat ni lai ni zan khan Central YMA Nuaya Central Anti-Drug Squad CATS le Excise and Narcotics Department Nuaya Anti-Narcotics Squad te chuan thok hovin bong kon hun hia heroin hong som thum pathum man ruihlo man sakna ruihlo man masaka hian lian zwali kumsomli not van lai phai a cheng nia in soi hne na tangin heroin hong thuman mana he mi hnu hian thudon bo zui zelin ZDU office pui bong kon a vek heroin hong som thum dang an man le ani ruihlo nei tua pu zo ming lian kumsomli sonof sang man lian le lalom puya kumsom thum paruk sonof lel chuan vora eden thar venga cheng ve nia in soi te chu an man bokani heroin nei tu nia pu mi pathum te hi Excise and Narcotics Department chuan dan angin thu buai an siam sak ngalani Excise and Narcotics Department chuan February ni som pariat ni lai ni zanda riat le minute somli panga khan Champhai District Hospital bui bul koi pui filta heroin gram za som pariat point pani pathum bial hong som le anei tu nia pu mi pani lalming moi kum som thum dot rof lal ne liana Champhai veng thlang le PC ro hlupui kum som thum panga dot rof PC thang chua ka late ngur Champhai district a khosania in chal te chu an mana heng heroin man sak te hi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 NDPS mangin thubuai siam sak annia nimin khan district and session court Champhai a shwayan ni nimin khan lunglei disaster management authority le National Disasters Response Force Trangkop huai hotin lungleya lir hieng wanga chiatna lo thlen thula felfai zo ka chet lak dan tur an en chinna mock exercise on earthquake buat sa ini in lunglei veng laya kong chung lei flyover bridge le a che vel art and culture building le mimal in le dora te lir hieng wanga chiatna thleng angin lem chanania lunglei DC pisa a District Emergency Operation Center a chommadar som pakhata lir hieng wanga lunglei a chiatna thlen thu don ani rualin chiatna thlen ral kher dar ti rik ni in mock exercise si chanani lir hieng wanga chiatna sang thlengkara lunglei venglai traffic point bulvel chu chiatna thlenna puideu angalan tirin inchim leichim in kalpo na kong chiale kang mei chuak kara chan chwa na tho dan le chet lak dan turte ataka chan ani responsible officer piro chuang kemi khenglot additional DC chuan mock exercise civilin line department sang atanga nodal officer ten an team cheu an vil bokani lunglei DDMA chief executive officer piro chuang kemi khenglot chuan mock exercise lo tling tak buat sai ani theina na tha le manrua tho tu zong te chunga le thataka thu nei tu te tho pui tu lunglei mi pui te chunga lom thu asoyani nimin khan MFM skill training center dorpui veng thara hulhiap short stay center chuak te tan athlona skill training buat sai chin batch lina chu tanania tun tuma hian hulhiap SSC chuak mi somni pathumin aluminium fabrication and zirdonani training tanna inkhom hi piwanal shwai member secretary task group on aftercare skill training and hand holding hulhiap SSC chuana kai shwaya MFM executive director Pularam Chwanzela task group on aftercare training skill training and hand holding hulhiap member ni bok chuan hun ser mangin pathian in miro pui takle midang te ta na luang chuak thei turin mi aduang veka chu watong botur chuan kong tin renga taima taka thoka thanem ngai na le rin omna nun pui tlat chuan an na tho kong tin renga mal som na andong ngei don ani ti in kal khom te afuyani
Young Women's Christian Association President Engineer Lanming Liani Mar Hulhiap TGA member ni Bok Chuan Mishing chu are ruput mang azir zela a omchina wangin re ruthunun apoimo zia soin lo chamle tluk swal na tepo an lo nei to theya amai ro chuni tin kati theya ni ti amani in ne tura pen chuak zel tura fui chungin bachelina aluminium fabrication training program chu a hongani inkhom kai shwai tu piwanda shwai chuan ni tina hun man dan turte uluk taka in ro man cheu thin apoimo zia soya inkhom hi lal tong traina soirwalin kharani batch thum training zo to ni in trade sang assistant electrician aluminium fabrication le food processing te kalpui ni in mi somkwa pani in training an zo to ani ale khati zong khatukina Zonet Zing Daifim hun kan man ho thei te chu ani